Tala Fou se whapoponga fo ile nei o Tala mai Ausetalia ale video Samoa. O toi whafoi mai isini se tasi o whainga malanga le Qantas i le tau na leila, ono se tūlanga ono la matiai ia ni soifua ono o a fianga sa tūlai mai. O le 7 News wa ta wai o le waalele le Qantas na whaamarusio na toi whafoi mai isini a o anga atu mo au kilani ina ua a fia ise manulele. Pe ama le tolu 10 minute talu na alu whainga malanga a tupu loa ma le wha le tonu na toi ririu ma iei loa ma le waa isini. E rei stasi na whaamnuonia alo ngā lue nei le vanga o insinia e asia le waalele. E reo ta ua le ripoti pe to o fia se pasese le waa a le whamtalanga sa so upo le Qantas wa ta ua i le ato e whaturanga sa isi whainga malanga i se teimila vole so mo i lato ua fia le nei whainga malanga. Whato e se ai fo i le tūlanga e peo na ripotia. Pasauni la bese mai o tangata le tu isau te o sini o no popolenga i lo longa i le mamafo timunga i le stete, mai le taona le la sa fautu ina i le SES tangata i Picton, ma no fuanga la latane i a no sauni, e a ngai babe ese mai pe a fai te tele pe timunga ma o ina si itia lo longa. O fai tūra la tātu e pe o Menangol ma Kaza, wa lilo le ala lau papa i le vai o no timunga mai le pōna pō, ma na toi titi po i wha le tonu mo i se tasi ta avale le so. O le ilo wara na matua lolo vaia mai le asona nafi ma lo iei pea la pta ingo timunga mamafa mo le tele o vaenga o New South Wales i le so. Wa pu e leo i le so se tamai ta i le mai o le mariwa se di mai le tu isau te usini i le tau ana le la. Liptia mai le 9 News se tu sapo le tolu le vaveao na wala wana i le psosoni whavave se Unity Old Princess Highway i Engadin. Ma watu iei sedi e tolu surona tau sanga wa mariwi dea no fuanga. O le na pueina e leo e tolu tau sanga a veatu le wharamai mo le whai o so suenga maasani, mai le mai au yesu e suenga na a vei le ofisa o leo i Sutherland ma o lo sosoni nei suenga leo. A o tadi ai seisi li poti le tamai le nei whaalame lave. E leo ta ue le li poti le so tanga o le na pueina ma leo maliu. Wa maita wina le mawalunga o leo whai o tamaiti a o ngala iti ua a fia le televivini i New South Wales i ni nei maasina talwai nei o mai le temi nei pe ona whai loa le New South Wales Health. Whai mai o me lua afe lua tolu e afe se lau tolu su lima tamaiti na ripotia le a fia a wa whate tele ina talu mai Februari o le tausanga nei. O tamaiti mai le 5 tausanga i le 15 tausanga e au pito i taatele ai le aitu ai ngā tale pe ona whailoa i le New South Wales Health. Ma watu ina fo i mātua o nisi o tamaiti a o ngalapata inga e whaatatau le maualunga o le au whai o tamaiti a fia. O lapta ia fo i a whai e ia unga o le aitu ai ngā tale e le tatau ona o ane le a onga ma ia sa idea se fo mai ma whai a siaki. E a tiri pepesi pe a tale le tangata a fia nga i le ea ma mana vai nā ieisi. A whai ai le tong fitia e o atu lava i le tolu vai aso o tale pea. Ma le taramuri muli, o le tangata talitonu wina o le au pito matua lea i Ausetalia ua whamanatu i le vai asanei le se lau se pulu o na tausanga o le tina matua mai Ausetalia i saute o Lorna Henstridge ua poto ma ieina i o nalo ma ainga e whamanatu rea taimi tā ua ma le umi o le soifua ma ana soifua nei Adelaide le awhi pesa lau se pulu ma le whaa. No winga na soifua i taua uma e lua le larangi e me se foi wha mai po pandemics na fia i le larangi. O lana whaamtalanga le 9 News na ia tā uailo na fia ina uaulia ia tausanga e tele. Whai mai o tae ao uma e whai eila na puzzle, whaisi ana savali ma se ipu kofe whaatoru le vaiaso ma lana tama matua, ma sa taalo fo ini taalonga a o Tala Fou le soifua. Whai mai a ia o le mea tāua o le whaaloalo i isi tangata ma tau mawhai e malama ma o ina mai ni mea mai tangata uma. O le tele o lona soifua sa iei le tu i saute o Australia ma o lo au mau nei se no whanga tau si ai soifua mātutua i Border Town. Tala nara radio Samoa mai Australia walau whaafunga mai nei fo i vai aso manuia tele lava le whai unga le vai aso wha soifua ia.